Välkommen till Köpenhamn. Tervetuloa Köpenhaminaan. Welcome to Copenhagen. Herzlich willkommen nach Köpenhamn. Velkommen til København. As we are not quite sure where the King's Garden is, we are going to use the genius method to find the right direction. It's also called a carrot method. So what we need is a decent side of a carrot, and I think this would be the perfect one. Twist it. We have one problem. Which one is pointing to the right direction? It's the green one. Cannot be that way. Try again. Oh! Alright. King's Garden will be in that way. 3. Hvis du har problemer med at finde vej til en kongens nye have, så følger den vej. Eller følg den skidt. So the carrot trick worked again. We have arrived to King's Garden. However, I think we wanted to go to Nyhavn. Bear. Så tak til hr. Heineken for al hans gode råd, men vi ved jo stadig ikke, hvor vi skal hen. Så det bliver gulerodsmetoden endnu en gang. Okay, nu ved vi præcis, hvor vi skal gå hen. Jeg er fra Midtjylland, og guleroden hjalp mig med at nå målet. Nhờ gulerod, nhờ cà rốt, tôi ở đây. Vihdoinkin perillä ollaan. Vilken superbra film! Tack så mycket och hej då!